темных и непроходимых джунглях Таиланда скрывается племя, о существовании которого мир узнал совсем недавно. Они словно призраки прошлого, с дикими запутанными гривами, которые не стригут годами. Но не все так просто. Если мужчина из этого племени проигрывает в бою, ему отрезают хвост, длинную прядь волос. Это позор, хуже смерти. Чем длиннее грива, тем выше статус. Лидер племени — тот, у кого волосы спадают до пояса, словно урок звезды на пенсии. Казват, че те общуват помежду си със странни звуци, с кърцане, свистене и викове. Този език местните наричат фокири. Местните жители се шегуват, че можеш да ги разбереш само след 3 чаши най-силно кафе. Но най-страшното е тяхното отношение към съвременните хора. Scena qualcuno del mondo civilizzato appare nel loro campo visivo, l'attacco è inevitabile. Perché nessuno lo sa. Forse hanno paura dei telefoni o pensano che la macchina fotografica rubi le anime. Qualcuno afferma che non vogliono far parte di un mondo in cui si può perdere una battaglia e rimanere senza capelli. La domanda è se riuscirebbero mai ad adattarsi alla vita fuori dalla giungla, o se il loro vero posto è nell'ombra, dove la civiltà non esiste. Non osano mettere piede.